Menteri Katanat Social Welfare ubak Paul Lyngdoh hadirin balawai ke jingalang bat ke kenhun jang ke DGP SP ATF bat Mission Director Dreams halor ke jingkin rei drugs hak jela bana kaliang ke Sorkar kala syim kat tu kat ni kirai. Haba keren cikilat pathai kubor na kaliang menteri ulaong kawai ni ki jing kabami haga ni ke jing kun yau drugs kadai hakapor bakem yakini ki badi drugs hab ban pen ko yaki na ka jing di yau drugs kabaar ka counseling na ka benta ka jing pen ilinti yaki ban wan pai biang sha ka emlang salang ula pen pa baki jaka sumar kom ka civil hospital ka duna palat komta nakaliang ke Sorkar kalarai banbo daka ATF Addiction Treatment Facility ke Jaka Sumar nakabenta kitu kibakerni aka jingdi drugs ha Umsawli ka banlut syaka saupo lani sanpo lang ulo angru hakani ke Jaka kindonru ki psychiatrist ki ban ai jing sumar yakini ki nong di drugs bat ko Sorkar kantung kombasan ngut ki psychiatrist hakani ke Jaka Sumar ha Umsawli. Memang sudah chairman dan kai dei bat ka jing kendai jong ke jing di drugs bat ki senjam ki ba ke Sorkar ke ship tinggi ai bud di ni kena kam na we ke jing lang chikoi pat but ila le shubun ki so ila tangible results ki mi na kena jing pasang jumi dia ha jing keduk mentas ni rumlang ya home department ha jing dan lang DGP but USP jong ka ANTF but kunju jong ka health department te ka way na ki jing ki ba mi ha ka ba yakun ni ka ni ka manage jong ki drugs kalong ba ki babun na kini ki addicts ki bangi camp ki bagi polis ki round up ki don kam ya ka detoxification ke bambat ba ni ben kut ya ki na ka tu ka drugs ki bagi la di but ke ba ke counseling na ke benta ba kan long ke jing tu ke jing ben iliti ki kenapa ki na balik hai yang sih masalah di hadin jong kene ga jing du mendaras ni langsung tu pa kini ki facilities 2 kilometer civil hospital ki duna palat di nakatadaw ni larai ba ni nya chakman ban set up ya kene ga ATF ke center ke ba kalong bangin addiction treatment facility but ia kani ila menjur mentan ba min le Umsawli ha ke jaga kepala dan lupa bat ke Sorkar celah bat kepala dan lupa ru ke structure ke jingtai di.com ki bagi pat dia ki jing.com ki lapan mentan ba ada scene ke first phase ke .com kumba san pound ropola ya kata ngila ya menjual minyak cakmat di hakani ke center kindan ru ki psychiatrist bala train ki bana ai sumar ban detox di kini kindan benda sangat ki barang syupas ya ki ba mintum hakate ka ATF di nalor kata ki we pada ki support staff nila IT ha ketika kenuhun mentan pokok lam jong Mission Director Pak FG Kasih bakin work out ya ki jing.com but hadir kata CTO sposin kuntu kin sa submit ya ke jing.com ke jongki te kini ki officials kin let page daladi ya kan ka center apo ars ni ban semutu ya ki ba la don nang dai bagi barang duna kumba ni semutu ke pasti kalau kumba drok de ni senang suara kata dengan betray kat komunikasi kiba long kerki kiba kan long serius but ki dawai desin duk ni penbian but kini ki dawai desin ni la bu tahu ni kan long baik bahkan kecil